Weru TV. Ninkethi nkatho na nchoneni untu ba kwithirwa gwatanirite na bao twikire nteto cheru Thaa Mugwanja mbitagwa MAUREEN Kinya. Tukiambirira na nteto chetu ni ati nyuma ya koti kwithirwa igitikiria seneta Mithika Linturi kwithirwa agichokia maratathi jawe kiri kamiti ya mianka na ithurano na ndirukirirwa narua Linturi na ithiritwe agikinya kiri obisi chia IEBC aria nkuruki kamiti ya mianka na ithurano ithiritwe ikimwitikiria kwithirwa we agikinya ndebene katukuone uria gwatinda rukirirwa na arua. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Amiru kankwenda obwira waraburi norabuthikirite inkwenda obwira warabu botoromba ndene maromba yetu ngai niwe witite kutongeria safari yetu yoshwa thirikari ya Amiru. Number 1 kankwenda oburomba antu betu afuasi betu waraburi twiromba bautwe siasa tuthithie siasa cia amani cia thiri tukimenya tutongerete mwathani ngai nontu niwe weyana itwitikirie ati kwina pinsani betu na batute democrats antu akwenda thiri na demokrasia weta muntu wikionge maiya weta muntu rumonge maiya no ndongwe yontu ritawa na ndu ba setani na barathuku itupinga mantu ya yonde ya mathuku katika njina la Yesu no ndu ba twitikiretie kira tukurita inguranga ya tutumite na kwou wora twitikiretie na twasaina kwamba endi na code of conduct ya mandu ya kikura katukuromba afuasi betu na bubabu bwathike na tuthiate sheria so inkubiria amani ke siasa dene kaunti na irankethera ntongerete cia UNDA uni utithina kana mauntu ya mathuku ya kabangwa ni timu yetu ya kiama kia UNDA na barabange na bonkubwira ngai no yo kumi no nene no ntu babathwana cia tutiringirwa kura tutikinya kimbaloti ibukuona ngai na kuendelea kutururira njira ango buromba baba takinyiritu irutumiriru bukawega bwetera tubwira ake tafadhali ibwinka ni muntu momwe twina ringi ngiri manana na ya 40 na zaidi kura ntumirisie to muno ikeyana tumeme ikeyana TV ninkwenda buromba babu afuasi betu na rabwinde buri na babange batubura buye kanyene bututhikire kwibwa njenda yetu ya Amiru twari umireni na winge na twitite kwambiria micemani yetu rukiri kuma thimangiri kuita mikinduri tukeya maua tukeya kahngeta tukeya mudhara muriri na mwanka kanjai na tuthiririe mugutano thaa cioro kura wendete Mithika ura wendete Linda ura wendete kema ke UNDA na supporters betu bonde ituboromba kwa unyenyekevu na wini ya bonene umare na wingi tuthikanire ntuku ya narua tukilaunches campaign yetu ya Amiru nawe kingang kankwire ntuku ciaku kuringana wao na mitio wikira remwa takwire no nturenjira bainge marinya inja ya makue na ya maraya no ntutie ni rinya rikuwokawa uri mbere okwa no ntu baraura ne Mithika atithira candidate wa uchaguzi anwe urorene kawira ati ya candidate
urobangire kurita bange ndene ballot kendo thithia wina yo ya barabo nde bukumenya tafadhali ukura tuineshima twakumenyera kaunti ya Meru ya seta saindi nyambecha cia no akire barakuru na nontu imburaketi neu na niore kinya wetu akweya mbecha mwanka tukarie nontu we mukuru na tutina thina na uwe bila kitu kuwa we mukuru ongwa ukathinjithia ng'ombe nontu bakwenda kurega nusu ketema katukurire tema mbuchiri uri na nontu yakwa na antu ng'ombe yonthe ikwa tutita yari Meru ikwa tutita tamari Meru ithira nontu botama na ubinafsi waku tukukalibisha. Na njuri yonthe ya Meru kwanza ni bethiritwe bakigita musafara jumunene kirindiunga chao mwanya mwanya ntere cha igembe haria ni mantu jara tukethirwa tugikuretera kiri oria tugwita na mbere ndene anteto iji kana kinya kiri programs cheto oria tugwite tukwithirwa tugita na mbere thaiji ni bethiritwe bagikungwira Senator Mithika Linturi kwithirwa agitikirwa ni kamiti ya miankana ithurano kwithirwa agitonya gitigiki kia ugavana na toranda kia kuga ni bethiritwe bakigita musafara jumunene haria bari akwikinya ya kwithira bagikinya mikindori na ni mantu jara tukethirwa tugikuretera oria tugwita na mbere kire rugono rungi ni ati kinya uria okurwira gitigiki kia ugavana ari murwiri kiombe niwe Kawira Mwangaza uria kinya ni wogwatirite gitikia ekurunde ni account ya Meru kinyawe nethiritwe agitikirwa kwithirwa agikinya ndebene ni kamiti ya miankana ithurano nanga kuririkania kinya Kawira Mwangaza na rethiritwe agikinyithwa ndene koti ni untu ya kirakererikana ari na maratathi ja urongo kambethirwe kinyabu tugikuonia uria gwatinda rukirirwa na arwa keinda Kawira Mwangaza agikinya maratathi jawe ndene ya IBC ndebene tuwitigarite itukuromba mwathani atwe inya atuongere grace atuongere kuumbana atuongere kibali kenda ntukuwe gikinya mwathani athirwa twikite bwega amwe na Meru bonthe na ntuko ya narua kioneki kira mwathani ekirite ndene yetu kia Meru itugwitikia nama gikojura nutu mwathani aguturigirira barabara na safari yeje ni rari ndito mwaka utukirite narua na mwathani ututethete gukurukira maromba turombete twasiata kuria twasiata kunywa tuite kibarinye kuromba Murungu kenda certificate yeje tumugwata na njara na ndito gwire kiro kire mono tutaba motu kubunda tweterete tukwe narua lakini tushokere mwathani nkatho yuntu tukombana na itwije murango yura mwathani arugurite gutumba kuzinga na jojo yetu mwathani karugurite wengwa teka tu very special lakini mwathani utwete kwenderwa mwathani utwete kibari na nkatho cio ndishokere Murungu wetu atukibushoka ingia nkatho kwinda Meru na rakuru muntu boguta na mbere ubugiturombaira na bukitu encourage ontuko na yenge na kwambiria na aru itukwenda kuga twembere yenu na twembere Murungu ati tugaitira Meru ngugi na tugashiumia gutandia na babu ngugi tukibu consulta kenda Meru yetu ikomba gukura na ntukuire itigere cia kuringa campaign tukuria Meru baikethiri ana betu bagatumirwa buthuku na njira ya kurwa na njira ya kurumana itugie na ithurano biena thiri itoya antu bangi bonthe kanya bende sera ciao nontu at the end of the day gutikirumi gigekirwa ndebene kia kura kirage ka tuma muntu alinga kura imaendeleo ya muntu athithitie na sera ile na cio kwa batu tweta kwambiria thaa hii kumara kwendia sera cietu na kuerenza Murungu nkuruki na kuthaitha Meru baturikane batwekura ciao na kwa urieto ririo kethira ndebene ni Kawira Mwangaza na rwano rwakwa iromwe kurwa gwete kana na ndi independent candidate na safari ya gukiria Meru na guset Meru free from all forms of servitude ekwambiria na arua na mwathani akamiujuria ndene rito ya Jesu kwa untena jama ingia kuga tiga kwira mwathani bwega ntu bwo gutwa certificate ye na arua twina ukimye kimoto ta mama mantu ja magamba mantu ja kumakua mantu ja kuuro nyambe semaniole mantu ja kukundunya tiangas ibaba wetu kingangi lakini mwathani natwigire twe kiao na arua na ntukuire itigere mwathani agatwa kumiria guku nene
Koito kuri mwathani bwaga igutweberia mikosi ne mingira turabangiri na kira miri bwaga igutumiria gitaru rionde competitors bakwa ndateka ndona kuri batano indi baya kumenya ni bairi bangi nte baije uri kumenya ni Renturi na Iraitu na ndenda kuira competitors bakwa ujo igitarire mwathani anenkanirite grace kiweka wira mwangaza yenene muno kwa uke baba wetu Kiraitu ugo serve mero myake mingi katukwenda gukwira bye bye Kiraitu utiringi kayo katha mero ikuona ene koito gushokiria nkatho gitarire karite mero ana tugagukonsulta mantuneja hapa na pale mtu no withiro wina experience na tugakwanya na heshima nene muno na kinya uni nkeja gukuriungira oura warombe tukwanye na heshima na ndi tariki kenda tugakwanye na heshima na nkeja nya gukuriungaira na unja kwaku na ngikwira ure miwitite na mbere kuthongo sana na kire senator wetu Renturi na wenu ntuimbije ukethirwo uri miru tugagutetheria gukwangugi apa na pale na kulitangira ngugi na ugwe no tukawira no kangavana wa miru kwa tutithura Renturi wetu ukamweja kibaruga ianthe ore araeja iking'ang'i na ateka kwithinerio kabisa indi gavana ni mama maybe kile kama mheshimiwa twithingatire gambare goro muno barenda kuburigire na uria uguchwa gite kia ugavana bwa Meru na tigiti ya kiama kia UDA niwe seneta Mithika Renturi amwe na njuri ya Meru kwanza ni bethirite bakiriunga ntere cha igembe gukungwira Mithika Renturi kwithirwa akirikirirwa ni kamiti ya mianka na ithurano na Mithika ethiritwe agichokia maratathi jawe rukirirwa na arua na nkuruki ethirwa agitikirwa kwithirwa agikinya ndebene na Meru kwanza ni bethirite bakigita ndiunga eje aregitenerere bari ntere cha maoa na tobora bokuona nto baba inge ni bethirite bagikinya kiri muchemanyo jojo jwa kwithirwa bagikungwira seneta Mithika Renturi kwithirwa agitikirwa kwithirwa agikinya ndebene ni kamiti ya mianka na ithurano anto baba inge ni bachiumirite kwithirwa bakiona Meru kwanza ura bethirite bagikungwira unto bobo kethirwa kiririkana Mithika Renturi nethiritwe agikinyithwa kirikoti ni kira kerikanaga maratathi jawe nija urongo endi ntuko yegoro koti yethirwa ikimwitikiria kwithirwa agichokia maratathi jaja na nyuma ya muchemano jojo kwithirwa ajukigitwa ntere cha maoa nkuruki musafara jwa Meru kwanza bakethirwa bagikinya ntere cha Muthara na Kinyamurire na nkuruki bethirirwe bakithirikiria ntere cha Makutano na ambichiro kuona thaiji ni muchemano jura bekite jo munene jwa ntere cha maoa ari antu baba inge bethirirwe bagichiumiria na Kinyameru kwanza ethiritwe egikinyithia kenda kwithirwa bagikungwira mantu jaja
Na tukethirwa tugikumenyithia imwe kwa imwe uria musafara jojojwa Meru kwanza jukethirwa jugita na mbere guntu kwa guntu kenda kinya batu tutha tukimenya miario iria mithikali nturi na kaborio yawe bethiritwe bakiariria kirirugono rungi ni ati ta uria mwandiki wetu wa Nteto Nicola Chabari agututariria na nde sub county ya Kengo nyuma ya kugitanwa ayomba kwethirwa ikigwata DCC na kinya OBC ini chiethiritwe chigia kwa rungu rwa CDF. Oso ni kuangazitirwe sublocation kenda injaru ira orende cietete na cio kwandikirwa masabucibu iu yonthe mantu yakarikite ni ngwe ira mweshimwa ombete kwithirwa kithiatila ngugi ya kugitangwa kwa Igembe Central mantoni emegie mianka ya gwathani kuringana na mutoetheria wa mubunge wa Igembe Central twekuba ikirengo no maki gitonga agitariria ati tayari kinya kiengo negitito na utweka sub county enjero kuma kiri Igembe Central na ara ende akuga yonthe ingugi ira mweshimiwa kuba ikirengo haithiritwa kithingatana nio na ntuite kuraya BC kinya ukaithirwa akiretwa nterinu cha kiango no tayari kinya nyumba ni akitwa ya OBC tokire thirikari yetu nkatho no ntuba kugazeti Igembe mini kungazeti kiengo sub county ira yaya ni tukuma Igembe Central kaita no tukethwa twina kangeta sub county na kiengo sub county mantu ya karikite nyuma ya mweshimiwa kwithirwa athiatilite mantu ya na inya sana na ingwetikia ria mwisho ni barwera arandikirite Matiang'i tariki 3 mweri wa 3 mwaka ya 2022 na achoka ringi auria the same kiuria ndene ya mbunge no ntuthirikari irare uchererwa ni ku ngazeti sub county na ingwetikia itumbite kuona machiara yau kiengo sub county na iraere ngazeti na itarete kuraya tukethwa twina DC ara kiengo ukiaweta ukiengo ukethira kuri no ofisi nene sana era mweshimwa atumirite almost 5 million waka nonto nikabanga na chikenda DC ya aithirwa ina antu akuria kagitani gaku maki gitongana chokeretie Mutia James Orano mogobara bocho agite ekyo jumbe bwa Igembe Central na arako muira natigane na kuthungira ngugiri rutito eni atongeria abangi antu Igembe Central ni baiche kaumoka sub county ya Kiengo iba kumeora yambiririe na ndenda Mutia kinyambi ke minutes ira twandikite uti no ficha inya atendete michemani imwe no ntuwe Mutia rirari muntu munene ndene ya thirikari ya county utengu iyo tuona ombete kuritira antu ba Meru county wewe ri kuthiurunga mika wene aika achi antu na obandika na kuoya mbecha ende mwankatha iya wituria kuromba kura ati no ntu bakwira antu ba Igembe Central no ntu ba imuria rirorari na itibi nene rinyorari director mira na ati otutethetie ciuri biu naremetwo gucokia nibuo no ntu nwe akukangela ngweci mweshimwa kuba ikiringo kuma mailira to Igembe Central Betan class Chabari ne kuma kirirugono rone otokona kanyaga kunogoka ugeta kuraja insokerete na Nteto Nkuruki. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow! Mama natumia raw premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Daddy chapo zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami nyami and soft. Now you know, kwa chapati nyororo laini na tamu tumia unga wa Raha Premium ngano. Mbetagwa John Kireria mubobia MC wego G20 mbere ningucokeria murungu nkado nuntu bwa gumpakanya gautongeria ntubego G20 miaka 10 na ningucokeria ntubego G20 nkado nuntu bwa mpakura chiao na kagita ukinya kairi ninkulomba mukali wa ego G20 tariki 9 mweri Jwenana umire rukiri mapema wejo ndingire kureku kenda twendereithia ngugi atukinyitie tuendelee gwakirana betu ba ICD classes ya tuendelea wikira frandite ya tuendelea kurondeka security kenda tumba kwithirwa twina investors baba ingende ni awondi yetu na antu betu bona akwendelia thoko ni njega tuendelea kurondeka barabara ndeni awondi yetu
twendelea gwikira ndunji na gukiria urimi bwetu na kurondeka igojist kende rweri ntura njega ya kuleta kinya investors. Undiromba kula na kiama kia UNDA kiretongetwe ni Mheshimiwa William Samoei Ruto ni nkuromba ntube igojist mwekuru mukuru atanabaya na libachia tariki 9 mweri Jwenana umero kire uringire John Kireria kureku kula kwa Kireria usawa kwa wote. Edith Mwirigi, Edith Mwirigi, Edith Mwirigi. Mugenya tubetu marito mbeta kwa engineer Edith Nkatha Mwirigi nde umwe wa ikuru baraba guchwa giteke Mama County tekira twitaga Meru Woman Representative nde twa giteke kija mururi kiombe kana independent candidate nde na mibango eminge irambangirete antu betu ba Meru na uni nde muchiari na nde muyuthi inkwelewa thina ira chonde antu betu ba itaira ntuko cionde nde buromba na giteo gikinene mono tariki 9 mweri Jwenana pumpe kura cienu ririkana kondura ikuidura Waturaga wakiuragia Mama County wetu ni ureko Edith Mwirigi